Hello guys, Kardom, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Croppy Vlogs. So guys, bini ke jemput hot aku dak di putara lang so anang le iklo nitung. Bini bangke di Council Foundation Day policy nili tum ta meeting nang kidun lo la non share di hun aklam hala stadium long di auditorium long non so ar lo program ji non la so ar lo non dam ikom lo first time lo kilo lo so he mahidi एकदम फर्स्ट टाइम लो नॉन किलो जीजो टेंटेरेन फर्स्ट टाइम लो डाक नॉन किलो एकदम मुनि दोकी आं नॉन सिमुनि ब्रांग बम lang आलो इंटर टेरिंग लो नितुम नॉन किदाम लो वाओ किलांग में एकदम di lang में पे kalau pilih नॉन फर्स्ट टाइम लो डाक आलो में किदाम menit laan bang o ilang hindi sa program bang ching background ko libo ham ka chi tong bay tang sen insan kado ka base tami Richard de penalang liphan athak bahalong an kang liphan jahang polone lasino na lang liphan kartuji aphan i tuning ringtone council staff at maphan adunju honorable guest of honor honorable member of legislative assembly SIDC Difu Sri Vidya Singing Ling sir Mojari Hansing lapen ke Johnson B alang itu maphan song tapuan kijuni pen nai parjupan hekapon This honorable ministers and MLAs, MPs, autonomous councils, all honorable chairman members of village development committees, Karbi Anglong autonomous councils, all honorable chairman, deputy chairman, Rasinja Asa. Inside Karbi Anglong, we could able to establish this situation. People are happy, progress is there, and education also we have received a very encouraging. Asik event, ini Richard ini senang tu mang itu lompon box ini di partai lo, saya lagi pas suri betul betul lo, itu yang tang session abot kopi misi kita pun mal lepas so video lo nanti tu kedua kita ekor pro. Lasi, itu video paklan mau mulai itu lun kami arju kono na itu kecok hapon alun sepi dolo alam lihin raksi itu mah Karno,
nona man kinili owe si lun bom mapot lasin ani tum kadu be pans tamenili owe si parjuk monik bom. So thank you. Thank you. Honorable Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Alang Tansi. Aprang si Inding Tros Kerakaton Council Foundation Day Laso Amahan Ketek Laso Katalon no Naga Jatong Don Man Teng and Withipik Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiswa Kahai Tapi laso may long na Jatong Nto Iltung kajing honai ning kajetanai Karbi Richo long singrong ha kahai lapen la somai long na jatong Nto iltung long Assam Hills Small Scale Industry Corporation Chairman Mate Dipu LA Consensi MLA Bida Singh lenga kahai Harogad MLA Dorsing Rong ha kahai Boy Thalang so MLA Rup Singh Karana kahai Lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Raju Tiswa kahai kandang lo Nilong Kamdan Klen Rapet EM akahai kahai pidoan MEC akahai pidoan lapen Board Chairman akahai pidoan lapen ke na Jatong Nto iltung malong Abarim 3 Parliamentary Consensus MP Oren Singh be akahai lapen Abarim CM Johnson be akahai lapen kenara bang puang ketung manusia se Karbi Anglong de talon le pila sida nil tum cing bai cing sai pen Karbi Anglong kelong ceng arani iltum Karbi Anglong kelong arani ni tu hin pen ceng polon ni kan ni pleng elo lapen piling dame ni tum Padun ron pen kan ni thom pleng ikpo non 17 November lasi 17 November hin bang kele tong je cultural exchange dak ni thom program doike 16 ni ke reception po 17 ke participants po lapen ke 18 ni ka kichu silo hala son ni damele tong dak prize distribution to people Norris ke doan 60 dol council ke doan Odolen pencenglok Dimauso pencenglok Khasi Autonomous Council pencenglok Garo Autonomous Council pencenglok Joyke Autonomous Council pencenglok non council council ba kaya lagi Karbi Anglong de katalon si itu malah klinik don mali itu monsam ke to penajo juga rantang dame dak promote borobang Odolen Territorial Council alang tum organize lo je 6 idol Autonomous Council Football Championship party lo sita mon Donatum Jinghon Agadatum Nantum Tuliram Ronghang Ari Convensi Lamang Sonong Ipajir Konko Kasi Longsing be alang like Karbi Anglong de Hindi ke kan keceng si abang Hindi teacher alang like first Hindi teacher lo lage jalang li lamang sonong ke sudah konong lo La non nong eke pajirahud la awardee Jalin Tunjian Eli Art and Culture Team alang litum han tuning rilo alang tumhan pe prab jinpen la dan athak athing song an nang jadun lin jipan tang tenon ki pibom la ke Samson Singing Tea Award in the field of education ke deng abang pu la ke ake hai long sing be Bijirji la ke Khor Sing Terang Award in the field of socio culture ke deng abang pu la ke ake hai Lawrence Teron alang li Lawrence Teron alang li ke Karbi Youth Festival ke padu cheng
kebatir pi pona abang pui lo da selang li karbia khai jutang dupat reng nanji ko ke cepat dupen ikleng ke da malang tum sang sepin atumi lo selang li pan pini coursing terang award anongi karbiang autonomous council pen bajir pondo Labang Soy Award like CEM Lifetime Achievement Award in the field of politics. Karbi Cultural Society lo maipu arpu kibom la itu maching hon sar chandra singro Adun Choy Tantenon Adun Choy Bangke CEM Life kedam tang all Assam along badminton ke batu long nong ke cheng six palong dun au solo alang li ata betin lang ko ti samay badminton ke batu ke tek sera jodi alang li ke cheng si nong li ke palong non si di laban so aman pin tu denglong tu ropek lo So guys, doon man kay meeting hall pe ng bar ano. Pada jud ala. So guys, doon man kay meeting jud elo ni dito ng bar elo lapunan kinan anjulan ko si kado ka beta. Anon halapu hala so hem tiklong budi angke ngadak si anjulan non lang lo tiket piklang si angke halapunan lang do jalan tak tiket tiket lalu nilakkan ponpo angke anjo po halapu tiklong no halapu ta si halapu ke alay na na anjo din kung item na kita duma napili mo labang anak labang ke miramis labang lang ok labang ke hindi pen ham serong ham dun anjo po bulo kada pen anjo pinay dum lang sir ang lepok te grup so guys ne anjo lang ade ho Ini mah bunda lagi. Foto mah. Gurau mah di sofa. So guys, on bang kita ambil populo. So nang itu nang kilang dun ni video lang misal lo pete please kan nang like ikala pen comment sta nang video ni tha pini meeting long ma sena chetong dun ma comments long bachi ni ignore kela poke main gate lo jo lake lo poke dam je to non hedi photo chu thai bom lo jo mone de so guys to tang te akapre ka video long puthon nang litum hanang wan phe ikpo kardom